Muna Chauhan Pan Nep Ingnang Nangji Pusi KSA Dipu Regional Committee Tumpen Dipu Thanalong FIR Kipida. Amser Patua Klamalong BJP election rally ajame Kipadopon. Kai Pulang Solapen Upper Rangsali BJP Booth Committee election rally Kipadopon. Carbilong Live Prime Time Virtalong Penilisami Beauty Baby Non Virtang Tonpen Arjuponik Tham. Pini Thereponi Pai Kresiani Carbilo Charlia Song Dipu Regional Committee Hin Ben Patir PC Muna Chauhan Pan Nep Ingnang Nangji Pusi Carbinglong Dipu Rong Sopi Lurulang So Thanalong FIR Lo Pidam Kidam Tangarni Heronia Long Alam Kia Puthak Pini Arni Antame Judun A Playing on Esonsi Nangdo Bomlang PGR VGR Long Tharli Vek Nangji Pusi Carbiang Long Along Kidua Song Duana Tumtame Che Songsi Carbinglong Thomas Council Pen Eviction notice tame pilo. Labang sopen kilik ke dukok ajok kilik judepsi ke tharlia sayabang deng pontu popusi Carbinglong Thomas Council CM pen lamthi pachini lo. Labang so lamthi pen ilut Muna Chauhan puabang social media chatailong apong Carbinglong Thomas Council apan kapinrem pen chenglok Carbinglong rat ke PGR VGR long lialong ke tharlia matsi hai he. Lapen ke tharli japan ajako matsi ave. Lapen Carbia khai ke India det aso kali akaprega det pen kivang tumpu Carbia khai phan kelang pot pen apong social media long pen lamthi peklang ponlo la sojo Carbilo Charlia Song Dipu Regional Committee tumpen patir PC la puson Carbia khai phan kelang pot kelang rema bang phu puthak lamhoi pidamsi prabjin pen nep ingnang si sodak pen ingsai vek nangji pusi ke hang pedo Labang Sohut KSA Dipu Regional Committee Kongchun Bang Sona Singrong Pipen Pirangke Thengno Lam Theke Jarke Carbinglong Along Nonapor Jasemet Kupia Long Abang Sing RD ki Pinang Bang RDGP PC Rachari Mate Political Anat Lapen Lam ke Charboga Hinanasi Pathirong Lu Sitahala Puili Carbia Khayapan Ikelang Pot Ikipinrem Muna Chauhan Bang Ili Carbia Khayapan Bharat Adera Sokali China Adera Sorpu Ikipu Apan Abangke Langding ason si do pusi ningje. La sila bangso bang phopan Carbinglong arat ke doana tumtame pinrem nang jilapen insai pe dovek nang jiputa ningje pong. Election ki jut Carbinglong Autonomous Council pen bangla so alam jong si dipon het polo tangte halaso adaya bang halaso bang ke adaya bang ke Carbinglong Autonomous Council tumsi chen ponang po atheno na bang ke labangso sentimen labangso maker labangso ningki duk ningki punga bang ke non tingni dead lo bang kali tingni ni nili tumke muthe jasmet pe non bang ke election after election pufansi nili tum hong kok chot lalo Khaya phan ke lang plot Muna Chauhan phan nep ingnang vek nang ji po ke mang pen pini nili tum Dipu Thanalong lamhoi pidamlo lapen nili tum aphan nang ke lang plot nang kapin rema bang pho phan ke nili tum kaikia porta langding de lapen insai pon vek ji pusi KSA Dipu District Committee dunmai phu pol terang pen ningje pong तुमको अभी सिर्फ हम लोग का केएससी की तरफ से नहीं हर कम्युनिटी का स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन लोग तुमको बॉयकॉट करेगा और नेक्स्ट टाइम तुम जब आसाम में आएगा तो तुम काम करने का बात तो छोड़ो तुमको हकने के लिए भी जगह नहीं मिलेगा न्यूज़ रिपोर्ट कार्बिंगलोंग लाइव Nijang Carbianglong Lakha ke thom Chinthong constituency ke parlo Amser Pathua Klamlong Jangmi Puni Phai ke parni BJP election rally jaime padopon Pini labang so jai megalong alohiman pengpen CM Dr. Tuliram Longhang Chetongdul Son Thak Thaksi ex MP Horen Singh Be MLA Rup Singh Teron MSc Avijit Kro atum sitami Chetongdulunti Son si pini labang so mai long non ke bang MP election hud BJP asong koson si ke ongdung a vote pen ke pahay dunji mapura bidi sore chethan chimum ponenti Son si kidam tang Chinthong constituency along APHLC asong pen ki thuduna bangphu Sar im belapen ari sanghwa tum APHL sialong claim rapet dam rapet tum pen chenglok Congress asong Chinthong constituency along Mandal Secretary Welbas silapen ari sanghwa tum chepa ogdununti Son si mai ke chengpen ki jut an ing samjin mesen mi pen mai pachun pon Bangsolong mai ka chepa him pupon Chinthong Mandal mai phu Samson rong pharahin pensi mai chepa him pupon Lapen Carbilang pi demalong non ASEB tum rong thom marada tumaphan longle ke dam veka tumaphan non malong
Assam government pen long lia nam ta pipon pangcheng pon lo la pen ahok pen long li dam along kinahok atum dolang pulote rong thomara phan kipalong thujia phan aki hai doctor tuliram rong hang cm mahin pen lamchak chipitikang lo la pen chin thong msc avijit krotame rong thomara phan rd pidun popusi rong thomara tum ning thepon ti lason dakar si atumi tame dia long kaprek long itu mai meeting namlo atumi tame ye ang ton si opposition atuman tame nana abang abang bir bhai ong dung atumke bjp long na chipa bu pini tame na korkan thiben si ke chenglo korkan thi o difuben si ke chenglo difu tame ye doramla chuke damtang doramla constituency ben ka contest don bang bijoy teron aben district congress long vice president aben mondol congress block congress ke doana team da menang join dun etlo chualang leke dam ke chair so lo kere ala so bijoy teron ke la tame pini bjp long na chipok do lo team mat sibang no la pen difu youth congress ke doana tum tame pini na chupal korgan thielong tame dak pini PSLC pen penana bang puang phetum bang pharuhini so se abang puang phetum pini Chinthong pen himari rong par carbing long life MP kilika pharman BJP Racharya song tumpen a constituency tinarustami BJP pen kachitoidun IMP candidate Amar Singh Tisophan vote kerek pidamasai tengpon bomsi pini lakhain ko ratrok duar bahuri constituency arlo kai phulang solapen upper rangsali along me padodam Lason si MP kilika phan asong tinatum stami kachepa haijia phan non malom mai thai ki dopon pachimin me pinason si thek ponlong halapu BJP Racharya song tumpen sitami ong dunga vote pen Amar Singh Tisophan kapi haijia phan vote kerek ame kai phulangso lapen upper rangsali along paduponlo lasolong kachetong dun social welfare board chairman Run Rongpi Nilip BLCC board chairman Sonjoy Teron Dolomara town committee chairman Mongol Singh Terang Rang Singh Teron Sani Rongpi atum pendanglo pinangan ke thek ding atum chetong dunti halapu social welfare board chairman Run Rongpi pen kaning je ponke duar baguri constituency alo kaching thora mo puthak pinangan jumesan alam rarphan than pon lapen carbing Thomas council CM Dr Tuliram Ronghang EM Richard Togbiatum aki claim kidam kimi sena somsi non MP candidate Amar Singh Tisophan le pahai dunang anote ilitum kaching thora mo pen kidang lok thek ponlong poputa ningje pon bangke pini BJP candidate Amar Singh Tisophan kipaha ji pulabangso vote ke hang dak upper rangsali PS ni tum ko do dak PS president secretary dom pen par dak PS member atum do an pen chingki than bolo se dake BJP se highway po Amar Singh Tiso se highway po pusin tum thek ponlong pen dak local president so jong alang li mata do posilang tum claim ke cepat duk pen posi la do pini ongdung pen muni che tonglo pen bangso dak chot lo pokali ni tum moheta ka kujana long pen kapre din so PS tin tani tum chi humri bomlo ke chi humri tanga tengan ke mesen si tum chi theklong posi kerem ji po bangani tum long ke question save ke hai se hai vek po si non dam dang lang dang lo putang te state long tame BJP sarkar non dak district council karbeng autonomous council tame BJP sarkar se dola pen 26 constituency te sob MSC anta BJP tum saide posi dake remre hai vekji akai leadership Dr Tuliram Ronghang le akai japan kadogo we solangdo akar beng longer rata non epong mo putak theta non phong bangke kado we chi tunun peji busi nilitum ning thedam do pen ke theklong do মানে ভারতীয় জনতা পার্টি মানে বিজেপি আমি নন কে বাংজি ইনকয় রাত্রক Amar Singh Tisophan laso loke jog je fan bangali to parong sali pen bangke highway po la pen itu highway ji ako nong ke dam tangan sedami itu kerem amase ave pin lang ke dam tang Richard Togbi alang li independent pen non EM paman pin anda itu parong sali PS pen ke parem long lelang la pen non sedami remre high erlo pusin News report Carbing Long Live
Kidam tang pinang ananing kanaprang langpi dem along mate cheleng alum anglong along kido underground tunnels ihuti sila bangso inglong alo kido tunnel pen loksi mini railway line ahor pensi dem along an arlong sangti kiroi pon labangso cheleng alum anglong alo kido tunnels kado ka pen kilometer troksian doji lapen hula so hut labangso tunnel pen loksi pinang an langpi dem kikim kirang hut company pen ali chuen poniklo sitamin non ke tuwar ki do pena joksi labangso underground tunnel sabangke company pen en pon ikeda pena jok labangso tunnel entrance gate sitame kangkir ke dera joksi pinang an muniratum aning ke hang bangaling arlu ku pc doma pupen kilang damhut mo pine pina akisung nang kiduji angring thetam athima labangso underground tunnel salopen lang sitame nang suvui anparta ingchen hai huyanta mamor cholap ason si thek ponlong labangso kwana kilometer ne arlo la puson underground ben se labangso inglong arlo hiruk se labangso arlo dampo labangso arlo pen si aprange ladak train pen mate crane pen lapu arlong pin ke ban hada lason bodi kala arlong pen ke ban pin ya hormu la natural resource la so hormu mo ke ban fu arlo pen se ke ban lo sitame ang bong 1 kilometer la so arlo andam lo pulo te hada dak isi pipe di pipe ke thing lok pong jo ni si non bang ke bon to punang nali nang thanu thang nali pusaw ne adim me pusaw lo dare soikli busi pam cheleng along le prang nil tam di he ko nil tam then lo bang ke ne dak kwari la he kwari dong ke dak train pen si poni la so la rail line do la he ke la so rail line ma si la so lo pa lu pujana pipi lo ke ban mar arlo pen ke harlong dak pen harlong pon po harlong wan pa ha kala pipi harlong lo wan harlong ne dak kwari do mati dak harlong pu po la so harlong bang ke bahat deman pon po ampare la dak pen si bahat dak pache dam pache wang le bar pen ni to meta hai dak pen pon po par hat deman po pache le dam po hat deman lo lai News report Carbing Long Live. Six Dipu ST Parliamentary Constituency Farman BJP pen kachetoidun a candidate Amar Singh Tisophan Korkanthi constituency along BJP election rally kipadopon Jangmiponi phai keparni langlokso ni hanglangso jutang klamlong Korkanthi constituency Farman BJP election rally kipadopon BJP Korkanthi Mondal Committee Maipu Doloingti kachipahin pupon bangso mailong Carbing Thomas Council CM Dr. Kliram Longhang Chetongdun lapen MP Horen Singh Be MLA Bidya Singh Ingleng MLA Dor Singh Ronghang Carbing Thomas Council Chairman Raju Tiso EM Lun Singh Terona pen kedanglok pinangan BJP Songjapo tum Chetongdun bangso mailong bangsuri phoso siar mu kachetong ponalong Korkanthi constituency aratum kinang sot an ason kipachini donateng ki claim piponjia phan Carbing Thomas Council CM Dr. Tuliram Longhang hinpen lamchak chechak pon lapen non kibang ji MP kilikahut BJP pen MP candidate Amar Singh Tiso highway po lapen Carbing Long West Carbing Long lapen di Mahasau Arara Farman Delhi along Arja Bin Pupusi tham pong আজি আপোনালোকে সো ইয়াত 5টা পোলিং ষ্টেচন আমি সেই 5টা পোলিং ষ্টেচনৰ প্ৰায় 200কৈ অধিক ব্যক্তি পৰিয়ালে ইয়াত যোগদান কৰিছে এনেধৰণৰ প্ৰত্যেক সমষ্টিও দিনে দিনে যোগদান কৰিছে যে কাৰ্বি আংলঙৰ সিদ্ধান্ত লোৱা হৈ গ'ল যে নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া কাৰ্বি আংলং অৱস্থাৰ ডিমাচা গোটেইখিনি মিলি 5 লাখকৈ অধিক ভোটত উপহাৰ দিছে থ্যাংক ইউ Dongmukak pen Sing Ti Carbing Long Live. Pinia birta kala pansi kang ton poniglong kardong.